di kgwetlhiwa go tshwaragana le puso go lere ditlhabololo tsa sennelaruri. Mme go tsa motshameko ka Ntebogang Sebetlela bagolwane ba setlhopha sa Masitaoka ba solofetsa go tlhabolola tsamaiso ya sone. Betso, dumelang. Moporesidente wa Molepolle Borwa Reka Bomorwaeng a re mmino wa dikhwaere botlhokwa thata ka ka jaana go na le bokgoni jo bo kwa godimo jwa go tlhabolola matshelo a batho ga mmogo le go tswakanya bojanala jwa lefatshe leno. O buile se go maitisong a mmino wa dikhwaere a diagane le kotolaname kwa go thulaneng ditlhopha tsa dikhwaere di feta 30 mo malatsing ano a boitapoloso. Lizzy Class. Go tswa go loe ngwaga le ngwaga ka nako ya malatsi a boitapoloso mo kgaolong ya Molepolole go ipelwa ka mmino wa dikhwaere. Masimo a diagane le kotolaname le one a ba ipela fela jalo. Maikelelo a go ipela ka dikhwaere ya boile go kgapha banana mo mebileng go hema masula a lehatshe a tshwana kgontsho ya bong ga mmogo le go tisa popagano le tshwaragano mo merafeng. Le ra nna le dikakanyo tse dintsi ra bona gore banana ba rona gantsi ka malatsi a ntseng yana a boitumelo kante ke ra di Christmas le bo New-Year. Ba ba setse ba tsa gore ke nako tsa gore gongwe go lowe kante bangwe mo go bone ba simolle go dira ditsela dingwe tse leng tsa boruputle tse di sa letegeleng. Ke be ke nna le kakanyo ya gore botoka ke gore re mo malatsing a tshwanang le re be re ba phuthile ya ka re la ya hale re bona re ntse ana ra hile matlomo ga ra bolaope lona bo mme le borre a re ruteng bana ba rona ba bashimanyana gore mosadi wa tlotlwa ga a betswe batho betso a re tšhentšheng re dira dilo botoka batho betso megopolo yotlhe e sa amogelesegeng re tlogele mo go 2023 re bo re tsena mo go 2024 re tsetswe sešwa. Mopalamente Rre Morang o tlhalositse fa dikhwaere di na le bokgoni jwa go tokafatsa matshelo a batho ka go dira dipoelo segolo jang ba dikgwebo tse di potlana. Re batla tsone tseo ga e le sengwe di gola. Re batla gore bajanala re batla gore mo nakong e tlang go bo go tletse batho ba itse gore go dikhwaere mo kotolaname. Re sampe re na le maikelo a gore di ska tsayala gore dikhwaere di ska tsa bonala hela go le malatsi a di Christmas. Re na le maikelo a gore re di holiday dingwe re be re nna dirana ka gore ngwa re tshwantse re busetse. Le fa go ntse jalo Rre Morang o rotloeditse banni ba metse mebedi eo go ikwadisetsa dithopo ka dipalo tse di kwa godimo ka ikwadisong e solofetseng go simolola ka Ferikgong a le malatsi a le 5. Lizzy Class, BTV News, Kotolaname. Tona wa lephata la tsa madi mme Peggy Serame o rotloeditse dikereke go tshwaraganela tlhabololo ya matshelo a batho le puso. Mme Serame o buile se go moletlong wa go ipela dingwaga tse di 12 wa kereke ya Gates of Heaven e ntse e le teng ko motseng wa Maung. O gotlhe kereke go tlhatlosa mosepele kgotsa go fetola ka fa dintseng direlo ka teng go fa puso bogakolodi jo bo ka tswelelang lefatshe leno mosola. Maranyane sa Makata. Tona a re dikereke di na le tshwanelo ya go kopa lephata le pefela la puso go ba tlhatlhelela ka dikgang dipe kana mananeo ape a puso a ba tlhokang go itse go tseneletse ka one. A re se ka thibela go gotlha-gotlhana mo go atleng go nne teng gareng ga dikereke le puso. One of those areas was when we reviewed the Societies Act. There was some misunderstanding. But I'm here to say to you, in this nation, you will always be free to worship in whatever way. But there has to be order. And as government, we have a very difficult role of balancing the interests and making sure that we protect those who need to be protected. Go bolelwa fa molao o laolang tiriso le tsamaiso ya madi o tlama gore go nne le tlhaloso kana motlhala ka madi otlhe a dirisiwang le mo kerekeng tota.
There's a lot of money that comes into our hands. We need to know where that money is coming from. We need to know the source of funds. We need to know the person who's donating that money. Whatever the source is. That is what that is all about. And as the Ministry of Finance, we are ready to engage with you if you need us to come and engage with you so that we take you through the different sections of the law. We are willing to do that. Parlamente wa kgaolo ya Botlhaba re go retetse ke kgonegile o kgadile ditsamaiso dingwe tse di sokameng mo dikerekeng dingwe. Ha re tsa se ka ihela bongwe ka bo go ya sepateleng ka bo mekento gore bangwe re le badumedi re le bakeresete re dumela gore ha ra tshwanela go tsenelela dithulaganyo tse di ntseng jalo mme ditlamorago tsa teng e nna dintsho tse e le gore gongwe nkabe di hentswe kana di hemilwe go botlhokwa thata mme ebile re bua jaana boeteledipele marara bo bishopo bo archbishopo ba le teng ha. Dikereke di go tlhile go tswelela di rapelela puso segolo jang banana ba ba lebanweng ke dikgwetlho tsa malatsi ano. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Modulasetilo wa komiti ya Ntebele ke go lebele ya dinaletsana ka kwa Block 7 mo Gaborone Re William Maboane a re ba itlamile go netefatsa gore dithuto maloko a bone di sireletsegile mo malatsing a no boitapoloso. Re Maboane a re monongwaga ba okeditse dipalo tsa batlhokomedi ba dikago ba ba salang ba tlhokometse dithoto tsa batho go rata Moranyane. Komiti ya Ntebela ke go lebele ya dinaletsana e simolotse ka ngwaga wa 2013 e itebagantse le go lwantsha borukutli mo kgaolong ya Block 7 mo Gaborone. Modulasetilo wa komiti e Re William Maboane a re mokgatlho o ntse o ba tswela mosola fela thata mo dingwageng tse di fetileng a re ngwaga o ba tlhomile badisa dikago ba batla tlhokomelang tikologo ya bone mo malatsing a boitapoloso a Keresemose le ngwaga o mošwa. Borukutli bo bontsi tshenyetso e ntsi ba bangwe ra ipela bone ba re tsela bana ba rona ba tshwanetse ba thokgame ba ne le thokgamo ha ba tshamekelang teng ba ska ba tshaba batho ba ska ba tshosirwa kope ba ska ba phamolelwa difounu yana tsa bone tse di ba rekelang re be re tsaka one mogopolo gore re tlhokana le batho le mogopolo wa gore go ne le Ntebela ke go lebele nyama ba leka banna ba rona ba le bomme ba dira tiro e ntle ya diragala go tlhokana le gore ba lebogiwe. Dikomiti tsa Ntebele ke go lebele di tsweletse ka go gola ka batho ba simolotse go lemoga mosola a tsone mo itshireletsong ya batho le dithoto tsa bone. Tiro ya sechurisana e bua she bokete sometimes e motho especially na go ene ya di holiday yana ga berekiwa ebe ba itse gore ba nga di jarata ba tsamaile ya no go na le chance tse dintsi tsa gore ba ka tsena mo mantung especially nako tsa bo 4-2-1 ene bila ka ba ga nna le pulanyana e riana kre ba itse le rona re tshaba pula pele nako ya bone ba berekela mo go yone eo ka gore advantage ya pula e ntsi thata e be re tshabila no gore re jarata ka e sena opeana ba dirisa advantage ya teng ha ba taba tsana la maele la teberre ke metsi a tshagitse terata ha re ra ya attenda pula yana tata re bona na re nna pula sena nine after 30 minutes a re gore ga re ithala gore nya le batile butswe mo nga jarata ha yo mme ha re molletsa re bala re nya na ha ke yo. Komiti ya dinaletsana e bereka thata le ba sepodisi sa Botswana go lwantsha borukhutlhi. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Jaaka le tlwaelo gore malatsi masika le ditsala ba phuthege mo malatsing a boitapoloso wa Keresemose le ngwaga o mošwa go tla go ipelela malatsi a mmogo ga se ka ga nna thona mo lelapeng le ra Sisa Kwanata ka bone ba kopane go ipelela motlhala wa ntatemogolo a bone Re Simon Tobane Sisa monna yo ni le seabe se segolo mo ditsong tsa lefatshe leno. Abigail Madrobo. Ka ngwaga wa 1895 Re Simeon Tobane Sisa o ne a patile dikgosi tse tharo e bong kgosigama wa boraro Sebele wa ntlha le bathoeng wa ntlha mo mosepelong wa bone wa go ya kwa ga Mamosadinyana go ya go kopa boipuso. Tirokgolo ya gagwe e ne e le go ranola.
go ya ka moeledi wa balelapa leo Re Simon Seisa yo o reeletsweng ka ene a re mothala wa ga Re Seisa o feta tiro ya gago ya boranodi. Ha se kgoma a go itsise kgama Seisa a ba mo dira a kene Simeon akere a ba mo dira private secretary le English interpreter ke yone title ya gagwe e jaanong kana e ne se hela gore o dira tiro eo na dira tin ene le tiro e kotsi e leng gore ha ngwana a rongwa ka pitsi mahelong a thata a e leng gore ga go tsenetsene hela jaanong ke gone kgama lena a dumalana le Willoughby gore a gore boneng gore ga tere ka dira jang ka kgannye kgama mme ka thotloetso ya Reverend Willoughby le Seisa ba bitsa dikgosi tse dingwe ba go tsone sebele kgosi ba thoeng gore a kganke ba ga itshoyo mme ka tsela e ntseng jalo ba dumalana bo 1894 go ela ko 1895 gore ba ye go kopa itshireletso. Mokgotatsi mogolo wa tiro e mme ke bonye tsala le tsamayo Linda Mene a re bokopano jwa malapa bo botlhokwa ka bo tshwaraganya malapa ebile e le sekao sa lorato le go rotloetsa go tshedisanya sente mo malapeng. O tsweletse a gotha malapa go nna seopo sengwe ba tshwaragane jaaka ngata e sa kgaoganngweng ke sepe. In family there are a lot of things that hold us together. I've just stipulated a few things. Loyalty. We need to be loyal to each other. And I cannot overlook that side because for all the families to come here from all different parts of the world or the Southern Africa, it shows our loyalty to each other. Strong families have a sense of loyalty and devotion toward family members. Ra thokana. Lelapa la go rasisa ba ne ba laleditse masika a bone go tswa kwa mafatsheng a Lesotho le Afrika Borwa go ta go ipelela sabe sa motsadi wa bone a nnile nnaso mo go tsiseng boipuso mo Botswana. Re Seisa o nnile le sabe se segolo mo go thagoleleng tsela ya thuto mo Botswana a boa a nna le sabe mo go simololeng sekolo sa kereke sa ntlha. Abigail Madorobo, BTV News, Nata. Pula e ne leng ka diphefo bošeng e bolaile makgolo a dinku le dipudi kwa merakeng ya quiz kwa kgala ga diborwa barui ba ne ba belaela fa dihutsane tseo di bolailwe ke serame se se bakilweng ke dipula tseo ke o leboile ra dipotsane. Ngwaga wa 2023 o hedile ka bothokoma baruing ba khuisi jaaka dipula le diphego di ba amoga leruo le ba itshetsang ka lone barui ba boletsa dipudi le dinko tse di sa amegang le tse di neng di sa thathelwa mo masakeng bosigo jwa mathatso ka di ile tsa kgona go iphalosa ka go siela kwa tlase ga dithare go tshaba pula le diphego tseo. Madi a re maabane mo mosong ka di 29 re tla re tsana mosaka re itlhela dipudi di ka tshwara 30 di kopanye le dinko le dikwanyana le dipotsane di rapaletse mo sakeng tse dingwe di ragaraga tse dingwe di se di sule re le ka gona re dintsha tse dingwe re di baya go tshwara ka bo 10 bo 11 tsatsi le simolola go tswa tse dingwe nyana di kgona go tshwara bothithonyana bogolo yang dipotsanyane di ka kgona go tsamaya ke setse ke dipudi di sebe ana dipudi tse ke tsa ngwana ke ona ke mohitla ka April a ba di ntlogela la bofa a re mma dipudinyana ke tseoa o sale ka tsone o sale o ithusa ka tsone dipudi tsa ka di sule di ka tshwara 25 mme ha re cheka mo go ba bangwe bonkgone yalo le bone re tlhalle gore go sule o mongwe go sule 25 yo mongwe 15 yo mongwe 9 yo mongwe 8. Dipula le diphego tseo di bakile tshenyolo kwa polaseng ya puso ya Lubu e gaufi le motse wa Quiz. Mo mosong wa teng re tsogile re itlhala go sule dipudi ka ma 36 go tlakana go tlhele dinku ya di 28 le yone ya diragela jalo ya oketsa dintsho mo e leng gore ko bokhutlong mo bogompieko e setse re tsamaya mo palong ya 56 di hutsane tsotlhe tse e leng gore di sule. Barui ba re ba ithutile go le gontsi ka suru se se ba wetseng ba boletsa ga mo isagong ba tla sireletsa leruo la bone ka go aga masaka a nang le marulelo. Ke o lebogela ra dipotsane Botswana Television Quiz.
re sa le fo go ne le pula e ntsi ya sefako kwa Tsabong ka mafelo ano a beke banni bangwe ba re ne la ntlha bona sefako se se ntsi jalo ebile ba bolela fo kana kwana motho wa Tsabong o ne o le montle le go feta ke le bodira dipotsana motho wa Tsabong o ne a perwe ke kobo e tshweu ka mahela a beke morago gore pula e ne ka segako re lentswa segako se se bakile tshenyo e seng ya sepe mo motseng banni ba boletse ha ba lebogela paka eno ya pula morago ga mogote o heteletseng pele ka diphefo re bona diphefo e be go wa majenyana a iketlileng gante le a re tsantse re ke majenyana a iketlileng pheo le one ya oketsega go bo go wa maje a makima a masweu jaaka wa bona yana nna se la go goleng game ke lanta ke bona sa go se se kana a pele lanta ke bona pue kgona ona ka dipheo tse le gore di kgona e polla ditare di tshwana le tsele le kgona go phewa te kgona go kgarametsa daene e tshwana le ene go ya ka Kgosi David Toto pula e sa le ena ka sako se se ntsi mo Tsabong dingwaga tse dintsi tse di hitileng ke se utlweletse maloba go kgaolo ya Draiuko gape la stene ke se utlwelela go Bokspace o te se sentse ke se bone bogololo ke le monnyane se nna ya le ha le se a kere ke le ngwana ke ra ke se ke go ke le se se ke le monana Kgosi Toto a re o kopa balemi go ya go ba tema ka pula e ne le thata mo bekeng eno ke o lebogela ra dipotsane Botswana Television Tsabong o lebeletse dikgang tsa Botswana Television mme re leboga thata go botsweletse o ntse o ikantse rona mopalamente wa kgaolo ya molepa wa Bojang Mathete yo gape e leng tona wa tsa botsogo Dr. Dikoloto a re go tshwarwa ga dikgaisenyo tsa mmino le kopelo tsa dikhwaere ke maiteko a go kopanya setšhaba go itlosa bodutu le go somarela ngwao maitiso a tla tsaya sebaka sa beke a puthile dikhwaere go tswa go dikgaolong ka go farologana mme tsholofelo ke gore morafi o itumelele maitiso a ka ebile e le la ntlha a diragala lone Sekobo go rulagangwa ga maitiso a mmino le kopelo ya dikhwaere ke tsela nngwe ya go itirela madi ka ebile puso e rotloetsa setšhaba go dirisa masimo a bone go dira dikgwebo tsa bojanala ka mohama wa bojanala o na le bokgoni jwa go tlhama mebereko Dr. Dikoloto a re maitiso a ga a itebaganya fela le go tsosolosa ngwao mme a rotloetsa bojanala dikgwebo tse di potlana le go itshidila mmele ne ra ipa maitlamo mangwe pele a gore re batla gore re dire mo go teng sports tourism mo go tsamaelanang le maitlamo a neng ra ipelepele re le puso ka 2019 a gore re hetole masimo a rona gore e nne sengwe se se ka kgonang gore direla letseno so mo ngwageng o re simolotse go lekeletsa ga o ka lebela thulaganyo e go simolola gampieno go fitlhela ka di-2 re tla borela letse dikhwaere ka go harologana re letse dikhwaere go tswa as far as Metse Motlhabe Maokane Sekhutlhane mme re batla gore re kgone gore re godise thulaganyo go a pele ka gore mo go yone go na le a lot of content from dikhwaere ya ka ntse bana ba tlhama dipina ka go harologana tse e leng gore le tsone ke dingwe tse e leng gore di itisa molaetsa ko barating ba tsone e re ntswa e le la ntlha go nna le maitiso a mofuta o mo kgaolong e maloko a dikhwaere ba supile fa ba itumeletse tshologelo e ba e boneng mme ba supa fa keletso ya bone e le gore go fetolwe tsamaiso ya dikhwaere gore ba kgone go dira dipoelo gompieno re ha a ka re go hafa mo ga go hapegileng e seng jaaka ga le ropela e le ko malapeng mme ebile gompieno dikhwaere di tharo e seng jaaka ke ropela tutu jaaka e le paelesego so se ra se itumela le ka gore gape se supa kgolo ya moopelo wa dikhwaere batho ba bangwe kana ba tsa go dikhwaere ke dilo tsa batho ba ko masimela ba e leng gore gongwe ga ba tlhabologa mme rona ga re di tseye jalo re tsa dikhwaere le moopelo wa rona o Setswana o e leng gore o ka tsisa bajanala ba kata batla go bona moopelo wa dikhwaere ba itumele rona ga ba lebelela dinomoro di number tsa maaforika borwa di teng gonega be se se itumedisang thata ke go bona batho ba le bantsi thata rra mme ebile ba kgona go reetsa ga re opela ba reetsa gore re bua re reng so se re ntse re se tlhoka thata mo bathong gore ba kgone go lemoga gore dikhwaere le tsone di na le molaetsa ga se go tla hela be re itatlhela mo lebaleng re tle re betsa hela re tisa molaetsa ko bathong ya ka molaetsa motona kgantele ke bona monno mongwe a itsheka dikeledi go opela pina re gopola mogaka wa rona Go Master re ditemogetse dilo tse dintsi gore re kgona gore ko masimo re tlhabolole masimo re kgone gore letseno ko masimo le nne teng ka gore re bona bontsi jwa batho ba ganelela ko ditoropong le one ngwao ya rona ra itlhokomolosa se se diragatseng gompieno ke se lebogetsela thata ka gore
banana ba tsile. Dikhwaere ga di tlotlomatse ngwao fela mme di thusa go ntsha banana mo mebileng ebile di thusa le go bopa maitsholo a bone. Go monate so go re tswela maduo because ha go ntse yana always re nna le di-business ba dikgwebopotlana ra thusega. Puso ya letsatsi e bua ka thata ka tourism. A o ka ela tlhoko go ha re na le ditšhaba tse dintsi tse di tswang mo ga ngwaketse wa go tsena ko metsi motlhabe yaka dikhwaere tsa metsi di motlhabe di le ha le maAforika Borwa mangwe re ba bone ha so ke yone go promota tourism tota ka ga go ntseng ka teng. Tona Dikoloti o rotloeditse setšhaba go amogela ngwaga o mošwa ka maitlamo le go tseya boikarabelo jwa go lwantsha bothata jwa malwetse a sa tshwalaneng ka go simolola go ela tlhoko dijo tse ba di jang le go itshidila mmele ka nako tsotlhe. Lone Sekobo, BTV News, Tshwenagane. Dibuthego tsa dikereke go farologana mo motseng wa Serowe di eme sentle go tshwara tirelo ya dithapelo tse di tshwayang bokhutlo jwa ngwaga le go amogela ngwaga o mošwa segong jono. Moletlo o ke mongwe wa gantsi ngo ka matshwitshwiti a batho mo mafelong a farologaneng segolobogolo ba ba dumelang fa ba tshwanetse go kgaoganyetsa dingwaga mo boleng teng jwa Modimo. Monica Setswaela. Re ka go setse nako e se kae fela gore ngwaga wa 2023 o ye bokuthong bontsi bo tswa ka ditsela tse di farologaneng tsa go kgaoganya ngwaga. Le fa go ntse jalo dikereke dingwe mo motseng wa Serowe tsone di tsweletse ka go bankanyetsa tirelo ya kereke ya maitseboeng ano e ka yang kgaoganyo ya ngwaga. Mo nakong e badumedi ba dumela ha ile nako ya gore motho a kope tshedimosetso jaaka ngwaga o mošwa o simologa. Re sa le re thibeletse ka di 26 re thibelela ipaakanyo re thibelela gore batho re ba rute kana le ha re ka tswa le ba ruti re bua le go kola Modimo ga re rete re cancela motho o mongwe ga a tsena mo kerekeng ga a thoke gore a profitiwe ga a thoke gore a tsengwe bata yo mongwe o thoka hela gore ke mohethetso ko ra bue ha ba hetse ke moreeditse ke be ke sa more sepe gone mo go le no se go mo lekane. Re tla mo ngwageng re ntse re lebeletse mo dikgwetlhong mo maitumelong otlhe a re ntseng re na le one re lebile gore mme gone boleng teng ba Modimo mo matshelong a rona jaaka ha re ne re hilwe molaetswa ke profete wa rona re tla be re ntse re gata jang mme ebile go ya pele re digela ka legato le le ntseng jang re kgotsogetse mo maikutlong gore ka boammaaruri molaetsa o re neng re o hilwe ke profete wa rona o diragetse mo matshelong a rona ra o bona jaaka ha re tla be re le mo lenaneong la maitseboa ano re na le thulaganyo ya gore batho ba hema paki a gore Modimo o tla ba babaletse jang a ba godisa jang a ba somaretse jang. Mme fela dikereke dingwe tsone di tsaya letsatsi le jaaka lengwe le lengwe mo ngwageng. Ga re na bo cross over ga re na bo meletelo ga re nang hela yaka ne re go le Sunday service normal service jaaka sengwe le sengwe ka moso ka bo 3:30 e tla be re gone re tangahanya re ta go dira go tshwara conference mme le yone conference a teng ke therohela magoko a molemo ga gona space se se dirwang a bo re nna re ba re hela re butana le lehoko la Modimo go fedile. Setšhaba sa go kolotse go ela thoko dintlha dingwe jaaka ba solofela gore ngwaga o mošwa o batele ka tse di molemo. A motho mongwe le mongwe a nne le letshwao le le mo kayang e le molatedi wa Modimo mme ha o e bala mo go John 13:35 e a re batho ba me re a ke a go itse gore ke batho ba me ha ba ratana. Therefore letshwao le re buang ka lone la mokreste ke lorato. Jaaka setšhaba se tabo se simolola ngwaga o mošwa wa 2024 se go ithule go baya ko pele thapelo jaaka e na le maatla a go tisa tharabololo ya mathoko othe a ba itemogelang. Monica Setswaela, Botswana Television, Serowe. Go latlhegelwa ke leruo ga barui ba borwa le kgalagadi go tla ka nako e Batswana ba rotloediwang go tsena mo temong le thuo gore ba kgone go itshetsa le go jesa setšhaba.
go šaga naga mo go diragetseng ngwaga wa 2023 o simolola go bakile tatlhegelo ya leruo ka dipalo tse di kwa godimo ka ntata ya letlhoko la mahulo a nonofileng. Se setse se kgoba barui bangwe marapo. Mo ngwageng e go simologa ka October hela ke be ke nna le sebetso se se ke se bone ka gore ne ka bona dikgomo tsa me di simolola go swa mme go swa ga teng ne lwa ntlha ke go bona ka gore go ne go di swa ka dipalo tse di go godimo tse nne ka re ha ke bona di swa ke be ke tsaya gore a se gore di jele sengwe go mme ha ke ela tlhoko ke be ke bona gore tota go le uba melelo ya naga tota ke one go tlhileng naga ka gore naga se ke go nne le tlhaga yanong tlhaga e ne le gane go tswa dibokonyana e tsena dibokonyana ga gare o ka re se hamba ka ntlwana sebokonyana se le sone gore ke sone se se khosang dintsho tse dintsintsi tsa dikgomotse ka gore le yone tlhaganyana e tswa mo gone mollonošao e na le gala ka boyone ka gore ga go na letsatsi yane a swabo ene tlhola e swabile ya le motshegare otlhe ga o tlha letsatsi le a bophirima. Le fa barui ba swetse ke leruo ka dipalo tse di ko godimo bangwe ba ikiteile sehuba gore ba tla tswelela ka thuo. Ke tatlhegelo e ko godimo ga o latlhegelwa ke dikgomo di le 50 mo botshelong jwa gampieno jo e leng gore nna ebile ke ikagile ka botshelo jwa kgomo ke selo le khuranyo ya meno mme ebile gongwe tautona le ene ke lo ikare lo nkisetse molaetsa wa gore bogolo e re a go pola ba bangwe le nna ntebe mme a ka nteba ka boela ka gore tse di setseng tse tlhano tsone ga nka di tsenya poo ke sologela gore di tla tsala hela jaaka tsa ntlha nne di a tsala. Barui ba kopile setšhaba go emisa go tshuba naga ka go sena sepe se sentle se se tswang mo go direng jalo. Thatorana, BTV News, Kgame. Botshopego eo e bua ka ga barui ba kgaolo tsa kgalagadi borwa ba wetsweng ke seru ka teng ka go latlhegelwa ke leruo ka dipalo tse di go godimo morago gore melelo ya naga e fise mafulo le leruo la bone. Barui ba re leruo la bone le tlhoka dijo mme seo se bakile gore ba sale ba iphotlhere. Pego eo e ne e tla ka Thato Ranna. Ha re tswelela mogolwane wa mapodisi o tama wa kamela mapodisi a kanye le gare Superintendent Vincent Pitsitsile wa kgotse banni ba kgaolo ya gagwe go ba jele malatsi a boitapoloso kana go ipela botsolo jwa morena go sena makgwere ape segolobogolo mo maitisong a tumileng ka botlhokatsebe le borukutli ka go farologana. Superintendent Pitsitsile o ne a re ba nnile dikgang di le tharo fela tsa melato e farologaneng mo malatsing ao. Ke se go fetse Makhwinja. O nnile le dikgang di le tharo tse di gatisitsweng ka malatsi a tse di neng di akaretsa kgang ya petelelo ya mme mongwe ke rre mongwe yo ba simolotseng botsalano jwa bone mo maranyaneng a Facebook. Mme go tlhalosiwa fa rreyo a ne gape a mothukuta le mogala wa letheka go senya bosupi jwa gore ope a ka kgona go latedisa mothala wa gagwe. Fa mo go e nngwe go tlhalosiwa fa mme mongwe wa dingwaga tse di 23 ena a na thukutiwa mogala wa letheka kwa maitisong bosigo. Fa e nngwe e le ya bogodu jwa leruo. Molemirui mongwe go tswa ha Mamudungwa a supa ha maitsebo a teng ba le mo dikgwairing ba bona koloi nngwe ya modiro ya Toyota e tshweu e laisitse dipudi di hera bongwe mme a re ha ba botsa le kawana leo gore di tswa kae di a kae bosigo rreo a phuaganya koloi ga mmogo le dipudi tsone tseo a ina naga ene monga koloi a re naeletse makeneke mongwe gore a ye go mo bankanyetsa ga e ne tshwanetse gore e bankangwe teng ene wa makeneke le ena hata ya di mo mongwe ko gore a ye go ga metsi a ba go gella dipudi. Superintendent Pitsitsile o gakolotsa Batswana segolobogolo banana go ikgapha mo mafelong le ditiragalo tse di ka ba matshelo a bone mo kotsing ka malatsi a boitapoloso. Letsatsi le tshwana hela le malatsi a mangwe a boitumelo e nne bo e leng gore motho e tla re phakela a itse gore o letsa a dirileng go se ka ga itontelwa notagi mo e leng gore motho o hella a sa itse gore mme maabane gone o dirileng ha kae ba ga maila ba go kgaoganya dingwaga go sena boitumelo bo bo heteletseng e nne boitumelela jaaka bone bontse ka
ka di 25 ba sepodisi sa Kanya Central ba kopile barui ba ba ka lemogang dipudi tsa bone go iponagatsa ko diofising tsa bone go tla go tsaya leruo la bone. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Kanye. Batswana ba tsa maeto go tlola ko mafatsheng a sele ba gakolola go itse melao ya metsamao e dirisiwang ko mafatsheng a ba etelang ko go yone gore batle ba kgone go tlola ka tsosologo. Se se bule ke mogolwane kwa molwaneng wa Mamuno mme Angela Sigwele. Angela eno sa kapego. Paka e ke bontsi bo tsenang mo tseleng ba leba kwa mahelong a harologaneng mangwe a ona le ko ntle ga lehatshe leno mme hela bangwe ba tsaya mesepele e ba sa itse gore ke dihetsa ba tshwanetseng go bo ba disetse morago gore ba kgone go tsweledisa mesepele a bone ntle le makgwere ape. Bongwe ra tsamaya mme ga re nke re le ka go bata information a gone gore kwa re yang teng sente go tlhokiwa eng. Sekao ile gone gore re na le Batswana ba ne ba busiwa ha bordereng ya Namibia ba sa kgone go supa sepe se leng gore koloi e ba tsamayang ka yone sente ke a gamang mme go botlhokwa gore ha o tsamaya ka koloi ya go bo tshotse copy ya blue book e supang gore koloi ke ya gago mme ha ile gore koloi ga se ya gago o go tshotse sengwe se se supang gore o letelesegile gore o ka tsamaya ka yone koloi yone o mme bile ke a gamang. Go tsamaya ka bana le gone go santse gone le dingwe dikgwetlho tse bagolwane ba molwane ba reng ba lwantshana le go di hedisa. Ha o tsamaya le ngwana yo go tlase ga dingwaga tse 18 le ha a tshotse o mang o tshwanetse gore o bo tshotse be certificate e supang gore ngwana yo ke wa gamang le gone gore a o leteletse gore o tsamaya le ene ha ile gore ngwana ga se wa gago. Motsadi o sa tsamayeng o tshwanetse gore a ba kwadile go letela gore o ka tsamaya le ngwana o le motsadi yo mongwe. Birth certificate ga se traveling document. Mo Botswana di traveling document tse leng gore di letelesegile ke one o mang le passport. Di affidavit tsa rona tse re leng gore di kwadela bana ba ba re tsamayang ka bone re tlola molelwane ke gore di tshwanetse gore be di kwadilwe ka Sekgowa. Re sa le ho tiriso o mang go tlola molelwane ga mmogo le molelwane o bulang tsatsi lotlhe ke dingwe dikatlego tse di nang kutsweng. Batho ga ba te ka go kgotlagana ka gone gore go na le gone gore ba ka tsamaya at any time, which has been a very appreciated achievement for the government of Botswana. Go kotsegile hela thata go busa batho ha o lebelela distance e motho a tsamayang go tswa go Gaborone go a go tsena kwano, which is around 800 kilometers. E be ra tsena kwano go mmusetsa gone gore ngwe passport e jelo ke dipeba go botlhoko mara re nya nitsisa o mang ke go thusa o tsweledise mosepele o sa mmusetse ko morago. Mo dibekeng tse pedi tse di hitileng go setse go tlile batho ba heta 22,000 ko molwaneng wa Mamuno go tshwantshangwa le ba le 18,000 ngogola se e leng koketsego ya 16%. Angela Nusa, Botswana Television, Mamuno. Jaaka boitumelo malatsing a boitapoloso le a Keresemose le ngwaga o mošwa bo ya setlhoeng go balwa diura fela go amogela ngwaga wa 2024 mefuta ya melogo le mekgwa ya go intlafatsa e ne e bonala segolobogolo ka mebalabala. Bagwe meriri le go intlafatsa le baji bareki ba emetse go amogela ngwaga o mošwa wa 2024 ka matlametlo pego ka Karabo Molusi. Go bona batho ba kgabisitse meriri ka mekgwa e hapegileng ba kgabisitse difatlhego ebile ba apere diaparo tsa mesego e mešwa ga go makatse ka mokgwa o e setse le ngwao mo mohameng wa ditirelo tsa go intlafatsa gore ba nne mo dinakong balogile ba ba tshasang ditlolo tsa go intlafatsa ba inakanya le maranyane gore ba kgotsofatse baji bareki le gore ba nne le dipoelo mo nakong e. Gompieno go irwa dinotlete la mo harologaneng tse e le gore tse di telele ke tsone tse e le gore tse ne di dira ka gore gompieno ana ne re theogela maphakela ka 6 re chaisa ka bo 12 bo 1 bo 2. There is this thing called soft glam and full glam. I realized gore batho ba prefer a soft glam and this lashes tse di extra long bo 6D bo 3D tse di tona tota motho te ba dira makeup o soft o naturally e le gore ga o bonale and then a ba tsenya dintsi tse e leng gore di a popa di nna and the lashes will speak for the makeup. Internet e re thusa thata mo hairdressing re thabolotse boitsanepe ja rona
mo hairdressing hela gore o nne monte o ipone o le gapele ga setšhaba yana o tsena ka hairdressera pele. Mokgwa wa go ipha lorato go itsa tsie ka go intlafatsa ka melogo go itshasa ditlolo le kapari mo malatsing a keresemose le ngwaga o mošwa o dirwa ke bana, banana le bagolo ba dingwaga tse di farologaneng. I did knotless braids. I decided to go wild this time around. I wanted something not too basic. I wanted to be out there and be, wild. For 2023 so yeah, that was the inspo. Yeah. Ke bone e ka ntshwana gore ke kgone go crossover ka yone ko kerekeng kgantele. So gore ke galalle le rona banna ra itira ya ka bona ke dirwa jana go le festive. So mo se di ba phiko re gatetse pele thata ke tsaya gore le banna ba bangwe ba tanna ba ntse ba tsweletse ba dira. Gape makeup is good for aging ya ka ne ke bua di wrinkles nyana hale ra wa di thiba. Go tla bo go bonala bontle jo bo kgatlhisang leitlho kwa mafelong a farologaneng jaaka go tla bo go amogelwa ngwaga o mošwa wa 2024 mo dioreng di se kae. Ga o ipona o le montle o ikutlwa o le motlotlo bontle bo nonotsha go itshepa le botsogo ja tlhaloganyo. Karabo Molusi, BTV News, Silibi Phikwe. What's kana go re lebeletsa metshameko Ntebogang? Ai kelo. Karabo Molusi montle. Karabo Molusi montle. O setse story se se unique. Emma. That's the beauty of news. You o tla tsamaya go le go ntse go le botlhoko mo dikganyeng tsa thotse di pudi di boeng. But at the end just punch people down, make them relax. Ha kere. Ai ke itumetse thata go mpego Karabo Molusi o intumedisitse. A re lebeletsa metshameko ga itsedi. Ka go leboga ga itsedi ka motsana se tlang ka mogala ka dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight ke bidiwa Ntebogang Sebetlela. Captain wa setlhopha sa setšhaba sa borre sa cricket Karabo Motlanka a re o itumedisitswe ke gore setlhopha se kgonne go fetsa mo maemong a boraro ka kakaretso mo kgaisanong e neng e tshegeditswe mo bošeng kwa Benoni Gauteng South Africa ya 2023 Africa Cricket Association Africa T20 Cup. Dikgang di mo go Ryan Kangwenyane. Captain Motlanka o tlhalositse fa itumeletse tshameko ya setlhopha sa gagwe ka se ne se na le batshameki ba le mmalwa ba ba neng ba sena maitemogelo a kalo a go tshamekela setlhopha sa setšhaba ka jalo e le phitlhelelo e seng kana ka sepe go ba ba feditse mo maemong a boraro ga morago ga ba fenye Uganda le ba ba le mansurota mo maemong a bobedi Kenya. I think the performance, particularly in the Continent Cup in Kenya, we left a little bit to be desired. I think we didn't win as many matches as we wanted, even though we came third. It's tough to beat Kenya and Uganda, but we want to be closer to them. Once again, we went to the Africa finals, having qualified in May, and we came third. Last year we lost the semi-final. We lost the semi-final again this year, unfortunately, but we came third, again behind Uganda and Kenya. So our goal probably going forward is somehow to try and bridge that gap we have with them. In terms of the Africa Cup finals, it was quite difficult because this time we took a very young team. I think we had maybe 3 teenagers, maybe 2-3 other guys also in the early 20s for 2021. We had four new people who hadn't represented the team before going to the finals with us, but they had worked hard and they deserved the place that they got in the team. So it was particularly hard because we didn't quite have the experience that we used to call upon before, but we're still proud of the showing that the boys gave us. E re le ntse ba feditse mo maemong a boraro Motlanka o ka ile fa beting ya bone e ne e le kwa tlase ka ba reteletse ke go kwadisa dirani di le go godimo ga lekgolo le masome a mararo mo motshamekong o le mongwe. Two things I think were main contributors. It was the conditions. I think if you followed the scores for most of the tournament, it was difficult for teams to get much above 130 in the 20 overs. It happened on only maybe 3 or 4 occasions that teams went past that mark. The other thing is that, like I said, we had a very young team, so we had a lot of inexperience, especially in our batting lineup. It's something that we have struggled with before, it is our batting. But I think given the situation we were under, I think
we'll take the third position because we didn't really think that we'd get that far. Motlhanka yo ikgapetseng tlotla ya motshameki yo gaisitseng wa kgaisano o tsweletse a supa botlhokwa jwa go tshameka metshameko e le mokawana ka e ka ba thusa go ipaakanya jaaka setlhopha le go aga tomagano ya setlhopha selo se a reng se ka ba thusa go tsisa maduo a nametsang. To be honest, I think when you compare 2022 and 2023 we played more international matches, but 2022 we played more matches overall. I think in 2022 as a team we played almost 30 matches. This year I think it's just above 20, slightly less, but it's good that in the last 2 years that we've had as much cricket. If we can continue that trend of more matches, because you look at a team like Rwanda, their performance has come up a lot in the last couple of years because they've played almost in the last 2.5 years, maybe close to 70 international matches. So those are competitive international matches, and I think that is something that we need to look at and try and get more matches, because that's how then people get to deal with situations within games, having experienced it before. I hope that we can also host something at home so that we can also build our fan base and bring people towards the game if we have our national team playing here at home. Botswana ba ba neng ba le mo Group B e ne ya akaretsa gape Ghana, Sierra Leone le Kenya. Ba feditse mo maemong a bobedi ka ntateng ya net run rate e botoka ba sena go latlhegelwa kgatlhanong le Kenya le Sierra Leone mme ba kwadisa phenyo kgatlhanong le Ghana. Ba ne ba thulana le Uganda kwa di-semifinaleng mme ka go tlhoka lesego ba kwadisa dirane tse di kwa tlase ba koronya fela tse 62. Seo se ka sa ba kgoba marapo ka bane ba iketsa maswe dinaleng mo motshamekong wa maemo a boraro kgatlhanong le Malawi ba o fenya ka diwikete tse 3 go fetsa mo maemong a boraro ka kakaretso. Ryan Khengonyane, BTV Sport, Gaborone. Opportunity for the skipper. Yes, taken. Moanamisa mafoko a lekgotla la Botswana Table Tennis Association Tsegofatsa o Malepa a re ba itumeletse ka fa ngwaga wa 2023 o tsamaileng ka teng mo lekgotleng leo segolo bogolo jang ba lebeletse mananeo a bone a tlhabollo motshameko go tswa kwa moding a setseng a simolotse go ntsha maduo a nametsang mo dikgaisanong ka go farologana. Kgometso Sefako. Malepa le lenaneo la thabollo motshameko go tswa komoding la bone la ba le isitseng kwa dikgaolong tsa maung mabela a podi le bonteng le tsamaya sente ebile ba dirile gore mafelo ao a nne le sengwe se se tokafalang go netefatsa fa ba fitlhela maikaelelo a bone a go bona motshameko o gola. A re mo nakong eno ba setse ba na le batshameki ba banana ba feta 200 mo dikgaolong tseo. In the next 4 years, we are targeting the preschool for similar bana as early as 5 years old. Rena di mini tables they are designed for them. Ga di tona as compared to re ntse re di dirisa for ba bagolwane. Rena di mini tables they are specific for the age tsa bone. Rena le so far the active centers are di 3 they are active. We had also ensured for the other centers they are ntse khone gore ba te di tournamenteng ba sala ka ba simotse go ta di tournamenteng ga re tshwara the first the under 11 tournament e le gore ba tsile. It shows for indeed the result the coach ba bereka ba leng gore ba gone ka kwa. We had seen results, we have seen gore we had potential gore re di medal like they just ended international tournament medals di dule ya loka ko bona the junior category e leng gore next year a ka tebere sore the All Africa Junior Championships ga mogwalo le the Commonwealth Youth Championships ke tsone le gore soletse gore re bone more of the medals in this category. Malepa re mangwa maitama bone ke go tswelela ba bereka le bana le sabe ka go farologana go thabolla motshameko go tswa komoding. In the next year we look forward to implement an academy to be centered more recruiting bana even le ha go sena school sport rona di koltse le gore re dirisanyana tso se leng gore re isitse ya lo ditafolo go bona go eleng gore na le batshameki ya lo ba table tennis ba ileng gore ba dithokometse kana ma teacher ba ntse ba dira local lorato so ha go sena po eleng gore can take care of this equipment gonna dingalo di equipment ra di sa e be di nna hela go di simotiriso et e be re hela ile gore tsamo re hela ina gore they will be put to use. We want to look for active people ba leng gore ba phataletse ba leng gore ba tshameka this motshameko a spailane leng gore ba tata ba rutuntsha bana ke sengwe se leng gore ra se dira ebile is in place re ne rena le gape the coaching courses se leng gore ile equipment e ntšha eta be re rutuntsa lo di coach ga mmogo le ba ruta bana ba leng gore they were interested in the sports. Malepa re maikelelo ke go tswelela ba tshegetse dikgetsano tse dingwe di le mokawana tsa mofatshefatshe
lefatshe go netefatsa fa batshameki ba botana ba nna le sebaka se sentse sa go tshameka. We are going to have our normal local tournaments league normally runs for 3 months e teng. We have yalobo the star contender ke dingwe tse leng gore ra go di bona ra go nna gapele Africa Youth Championships le Commonwealth Championships e leng gore tsone te be di diragala from the 15 to the 21 Africa Youth Championships, then from the 23 to the 28 te be le yalo Commonwealth Youth Championships e leng gore di targeta bana ba 15 under 15 and under 19 e be re na lo le tsone the annual Botswana International Open Tournament e le gore sponsor wa ke ba Phoenix ke dingwe tsa le gore we can look forward to seeing more the next calendar of events ya rona ngogota. Lekgotla la BTT e le weditseng ngwaga 2023 ka kgaisano ya Phoenix Assurance Botswana International Open kwa Botswana e dirileng bonteng matakoreng under 15 le under 12 kwa ba fentseng di gauta. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. moeteledipele wa setlhopha sa Mastauka ga le ra lebala le modulasetulo wa sone Godfrey Ratlhaga ba tlhalositse fa ba ne ba kopane le baratile ba rotloetse go ba baya mo dinakong ka botsogo jwa setlhopha sa bone mo bokopanong jo bo neng bo tshwaretswe kwa Molepolle Sport Complex Bosheng. Ra lebala le modulasetulo ba ne ba baya pele balatedi ba setlhopha seo ka tsamaiso ya tumelano ya setlhopha seo ya akaretsang go fa marapo a go laola le go etelela pele setlhopha seo e tshwanetseng ya sekwa gore fa go na le bangwe ba ba nang le keletso ya go tsaya bontlha bongwe jwa setlhopha seo ba seka ba nna le sekgoreletsi sepe. Boeteledipele jwa setlhopha mo nakong eno bo supile fa bo tla amogela dikgakololo ka go farologana go tsamaisa ditirelo tsa setlhopha seo botoka ebile ba supile gape fa ba santse ba tsepame mo maikaelelong a go thusa setlhopha le go tsaya tshwetso e maleba go yeng pele go tsamaisa ka tsamaiso ya setlhopha. Motswanetsho di ne di wela fela jalo dikgang tsa rona tsa metshameko me nna le wena tla boa re kopana gape gante jack ke di go fa ka teme ya sekgwa fela motswanetsho itse gore le letsatsi ke la bohelo la 2023 ebile ke dikgang tsa go tsa bohelo tsa nako ya bosupa tsa metshameko re kaelo sa bone emma maetso ya hela ngwaga ya ke re hedile and se ke se rapelang hela se sengwe hela a mongwe le mongwe a itse gore batla go dira mongwe gangwe tla but se go etseng a tsega pressure modimo teng ke a go leboga ga itse dikgang tsa rona di wetse mme a re lebelele gore gone mme go pele di eme ka tsela ntseng jang. Mmino wa dikhwaere o lejwana le bokgoni jwa go tlhabolola matshelo le go tswakanya itsholelo. Dikereke tsone di gwetlhiwa go tshwaragana le puso go le re ditlhabololo tsa senela ruri. Fa bagolwana ba setlhopha sa Masitauka ba solofetsa go šafatsa seriti le go tlhabolola tsamaiso ya sone. Boso jaaka kgaitsela ka se buile ke dikgang tsa bohelo tsa 2023 tsa nako ya bosupa tsa Setswana mo Botswana Television News tsa kgantele tsa Sekgowa. Betsu madume amogela se mosala pilisediwa ke Samuel Ramotonto selekeng sa pele ya gatise mosono ka nako ya borobedi se se latelang lesome le bone ko tsa bo met bone ko Veda Met Station boraro ko Mathcathis Rust Border bongwe ko Good Hope Met Station Matswiri Wildlife Camp le Mau Met Station. Swantse so la pisana kwa gompieno se supa ga go bona maaro mafelong ka bontsi a lefatshe leno mmala o motala o supa gona le kgonagala gore maaro ya ka duma kgotsa ka nisa pula se go jono mo mafelong mangwe a lefatshe leno ka mosotsoro marathiwe ka bontha bongwe lefatshe leno ka bophara mme go na le kgonagalo ya pula ya fekgadi ma mafelong a dikgalo tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng le gare bokone bothaba tshobe nghabe le gantsi mo moso go ta ikutsa go le bothito go dikgalong tsa kgalagadi borwa borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa kgalagare le bokone bothaba ka sengwe sa lesome le borwa babedi go yeng ko go lesome le borwa bongwe mme ko bokone jwa kgalo a le gare tshobe nghabe le gantsi gone go ta ikutsa go le mogote ka sengwe sa masome a mabedi go yeng ko go masome a mabedi le bobedi mo tshokologong go ta ikutsa go le mogote lefatshe leno ka bophara ka sengwe sa moto sa masome a mararo le boraro go yeng ko go masome a mararo le botlhano mme fa re belela toropo dingwe mo borwa jwa Aforika se go nagala pula ko Manzini Maseru le Port Elizabeth mme go ta bonela dibatsamaro ko Johannesburg ha ko Upington le Cape Town gone go ta apoga se go nagala pula ko Antananarivo Beira le Lusaka mme mara ta thiba ka bontha bongwe ko Harare le Windhoek se go nagala pula ko Kinshasa Luanda Blantyre le Dar es Salaam
ne ke le tshwaretse go le ka lebetse go tsa tepelo ya PIN boroko. Go ipela selo se batlang go se ipela o le motho go fitlhelela dilo tse dingwe mo ngwageng o tlang ke tsela tsa go netefatsa botshelo jwa motho a boeletsang bo tsamaya ka tlhomamo o tsho a re lebelele